uwahoze ari musenyeri mukuru w'itorero ry'Abangilikani muri Afurika y'Epfo Desmond Tutu yitabye Imana mu rukerera rwo kuri iki cyumweru ku myaka 90. Tutu yamenyekanye cyane ubwo yari ku rugamba rwo kurwanya ubutegetsi bw'abanyamuke b'abazungu bari bayoboye igihugu. Mu mwaka w'1984 Tutu yatsindiye igikombe cy'amahoro cyitiriwe Nobel kuko yarwanije ivanguramoko rya apartheid. Igihe cyose Musenyeri Tutu yafatwaga nk'inkingi ya mwamba haba ku ruhande rw'abenegihugu b'abirabura cyangwa abazungu. Uruhare rwa Desmond Tutu yagize mu kongera kubanisha abo mu bwoko bw'abazungu ni nako yabigize ku birabura nyuma y'ivanguramoko rya apartheid, aho yabahamagariye kongera kubana. Urupfu rwe rwatangajwe na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, aho yumvikanishije ko Afurika y'Epfo ibuze umuntu w'intashyikirwa. Nta mpamvu y'urupfu rwa Musenyeri Tutu yatangajwe, ariko byari bizwi ko arwaye kanseri ya prostate kuva mu mwaka w'1990. Desmond Tutu yagiye mu bitaro mu bihe byinshi bitandukanye ubwo yageragezaga guhangana n'indwara ya kanseri. Mu bihe bye bya nyuma, Tutu yakunze kumvikana yicuza ko inzozi yigeze kugira z'uko yifuza igihugu cyamera agiye zidasohoye. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika. Is worse than the apartheid government.